Nadaljuj eksplozivno. Deva. Tom ali Jerry? Jerry. Živeti skromno in svobodno ali bogato in pod pritiskom? Svobodno. Tadej Toš ali Perica Jerković? Perica. Spretno laganje ali brutalna iskrenost? Brutalna iskrenost. OnlyFans ali Pornhub? Pornhub. Izgubiti vse spomine ali izgubiti sposobnost ustvarjanja novih? Izgubiti vse spomine. Težka vprašanja ali nerodna tišina? Težka vprašanja. Biti neviden ali brati misli? Biti neviden. Pisanje ali govorjenje? Pisanje. Zadnje vprašanje pa postavil Pižama v prejšnji epizodi. Božo Kos ali Miki Muster? Miki Muster. Super, to je to. Hvala.